Reka kumva rero ijambo ry'Imana. Abashyitsi ntiyegereje kare kandi abatumirwa badonane n'akamutumiza hose. Ibaze bahaguruke. Turasubiza revera umwanya tumaze gusengera abantu bose. Reka tutangaza statu. Uko Imana ni kuru cyane. De la Shiwen. Yowela. Shaliza. Jode de Bar. Kite. Konaka. Kayo. Shaliza. Amen. Dukomere Imana abashimira. Ayo mashini makeya kukibaza Imana cyane. Komere muri biro. Abo Imana bikira. Amen. Bia kwasega bana. Ozeni. Alasika fa. Komere yawe nasa. Gasorwe. Joine de famille. Somele ya telefone. Engagement des awetans meke. Longalanda wa Ashina. Karameni zawete bizasome skoro. Someda Ashina. Green di Fariere sa. Kama ya mtoro ikoleza. Abantu bamara barakuruka abandi babiri bicaye. Muzane intebe zibisi. Muzane intebe tuzagusengera babiri babiri. Turabaho Imana ibyaha. Kugira ngo dukoreshe imana. Turabasezere. Turakimbira kugira igitaramo kudakora.
urakoze cyane nawe usenge nimuvuge ngo haleluya cyane. Abantu bazabitiranya Mariko wanjye Mariko wa data akino yakite tango ya abre jendi divasi la corte ango ya fariere de sombre tangi diva double diva shoala gold vage mande ko ni bitatu aho
yamuhinduye nk'ibimuga biri mu kagare akora tubonane shideso n'amatara hari ndi tuzi kuyasa nico gituma tubonane shideso izikora ikabikora na nefus 99 yamari gasiga kanya kandi ko kuzibiriza ese bazakitaho entrepreneur yamari gasiga entrepreneur ikabiga kugira ngo nawe uzokira kurusa ukagira ngo pya wana pasta kurusa wana ikira pya uri Imana yagiye ikora ibintu bikurunda amafishi imbere irasaba gusa nimuvuye haleluya Imana yagiye irunda ibasha gukora nimuvuge ngo haleluya nimuvuge ngo haleluya ibasha gukora ibiruta cyane ibasha gukora 99 yamarika misiga reserve yayo entrepreneur kugira ngo nawe ushonge pya namase nimuvuge ngo amen kibemeza neza ko ibasha gukora 99 ihame rya kabiri na karorero kujanditse gufatira kujanditse gufatira ku ijambo ryaho Imana yari naniwe gukura Israel muri Egiputa Israel yari igeze kuri Embusa ijya yo kuzima basigaye bavuga ngo turagowe turashize baratwishe inkoni amadafari nta ukirya umuntu yageze muri Sarakama atemba ubuki nuko bageze kuri Embusa kubera ko Imana ibasha gukora 99 irazi no kwinginga Mose imediate ndamubwira ngo Mose tugandi fasha njyewe ndakora 99 nayikoze hasigaye Embusa yanyu mwebwe none gafasha muri Embusa ugende ugure Israel muri Egiputa Mose aravuga gusimbika kubera ko Mose yakanye Imana kubera ko Imana itamba yiruka ngikubite Farao igipfunsi mu mutwe inyo zitangire kugwa nka Herode ariko yamivuga toya keneye umuntu gusa wuzuziye Embusa kandi ni we Mose keneye ko dufatanye ibikorwa imbaraga sanje ni 99 ariko Embusa imisigaye nawe uyuzuze uhamagara ibikeri uhamagara inda amaraso abana b'imfura bapfe hanyuma babone nawe ko washite akawe Mose aremera aragenda zo gusanga gukompera vi kanya ka vi ni gute nimugire ngo mwemeze kuko Imana ibasha gukora 99 ikagusaba kugira dore igasaba kugira cyo gusa nabo trebie buriya Embusa nakandu gatoya isaba gusa kugira ngo je nimuvuye haleluya haleluya aya jamwe masumanya abantu bose Yesu ashimwe cyane Imana yari naniwe gukura abamediyani ku banyesiraheli yari naniwe kubwira abamediyani ngo mushire ni mushire ikavuga gucyo bakamashi ihumetse umwuka gusa ariko iravuga ngo hariho Embusa ya Gideon ngo arangize ase kuri ngano bacamanza 6:18 iramubwira ngo wa munyembaraga we uri n'ubutwara Gideon yamavuga ngo uzikuyoba wa mugabo uzikuyoba jewe d'abord sindifura turabo mu nzu nto turabaherereza hari abantu bakuru ndi n'ubutwari mfite imbaraga nagira imbaraga ha umugabo k'imbaraga uzuja mwishamba igihe tumaze duhunga nkaba mfite imbaraga ati wihenze aramubwira ngo ceceka hagurukana izo mbaraga zawe hagurukana Embusa uzakubitagura imisozi ukoresheje gusa Embusa uzamenya imisozi nimuvuye haleluya ibasha gukora guhera none ugende dino jambo rifite code ni imbaraga zayo ziri dukoreramo yaraje duterekamo Embusa sinzi niba namwe zarabayeho hari igihe abantu bari bazi guteranya nk'abana bigeze kuduteranya igihe kimwe n'abazi Imana umwe arambita kandi yarambwiye ngo urinde bari badusezeranye ko baduteranyije mama aravuga ngo muzamuzane ejo ngo saa 9 ngo namaze kurya umushashi ngo maze kurya
umushashi mucyo ngo muzomuza amaze baratuzana ngo mara sinzi ukuntu bagaza bagira agama ngo kubitana namwe mwabagaza bakora ngo kubitana ngo nyishurika yawe yawe gute ariyo ati nyishurika kumwishyura wika yawe ngo mpaka mukubite wa muntu ikofi mwe muratanga muri iyi Mana yakubise ibintu byinshi ikeneye ko dushira akazi cyose nimuvuge haleluya haleluya kiri ni farida kana kata kana farida haleluya tu ibwira Gideyoni ngo Gideyoni haguka izo mbaraga zawe tureba media impulse yanjiza yawe izakora ukoresheje ibindi n'ibindi tumuvuga ngo amen kuko imbaraga za kano kantu ukazungurutseho sinyati kuko imbaraga zayo zidukoreramo izidukoreramo ni umusemburo nawo wuzuza bino Yesu Kristo aba yakoze n'intambo yo kwizera muri twe nasoje Paulo nasi igihe binjiriye mu bibohero muri Filipi barishira ngo bamare kwiga barugaranira bararyama ngo bamare kwiga ngo bagere mu gicuku Paulo ngo azutse abagenzi arabwira nibutse ko muri twe harimo impulse Bibiliya iravuga ngo baraririye barasenga kuri impulse gusa izindi mbohe ngo ziramumva impulse ngo yamitangira gukingura imigambi impulse ngo itangira kumena amaseri impulse ngo itangira gukura ibintu impulse ngo itangira kugera ku muzamu atangira kura kwisogota avuga ati iyo ni impulse gukoze turi hano ntaho twagiye ibaye furu gusiruzuye wewe reka kwiyita aravuga ngo se ngire gute nanje kugira ngo ngizo nanje ubwo bushobozi ngo bukura aramubwira gusa ngo zero mwami Yesu timuvuge haleluya kinguka maso kumuka muri uyu mugabo Imana yashize 99 iruhande rwawe bwira umuntu umwegereye mubwire ngo iruhande rwawe hariho 99 iruhande rwawe hariho 99 hakenewe gusimbura usimwe kugira ngo bitungane mubwire ngo iruhande rwawe hariho 99 habuze gusimbura usimwe ngo bitungane kandi iyo kurusa ni wewe ni wowe ufitemo ububasha nta wundi wabikora mubwire ngo uzuza uzuza